Konnichiwa! Dreaming to visit Japan? Well, keep your passport kay kining atong laagan karon, dili na magkinahanglan ana. Curious mo kung asa ni? Tara! Laag tabay! Dreaming for a Japan vacation? Pwes, among tumano ng imong dugay na nagipangandoy nga makaadto sa Japan without leaving the country. Wait, what? Japan experience inside the Philippines? Sure? Weh. Yes, dili na ni damgo kay mahimo na nimong mabisita ug ma-explore unsay feeling nga nasa Japan. Diri lang sa Sachiko's Little Kyoto, authentic Japanese restaurant and tourist attraction located at Barangay Babag 1, Cebu City. When we enter Sachiko Little Kyoto, sugato dayon ta sa ilang staff og Japanese greeting, and then you get to try the temezoya, a Japanese ritual where you wash your hands before you go through a shrine or a certain place. Something nga dili gid dapat ninyo ma-miss. Dinhi, dili lang normal visiting experience inyong matagamtaman, where you can learn the history of the land of the rising sun, as well as experience their culture. Makita ninyo diri ang statue ni Sachiko, the famous Japanese Akita dog with an inspiring story. And of course, dili kompleto ang tanan kung ang Japanese food di ninyo matilawan. Nasli mga kiosk diri na pwede gid ninyo makita kung unsa ang pamaagi sa pagluto sa ilahang authentic Japanese food such as ramen while enjoying the view. Dili mabalaka kay daghan mong kastambayan diri. Oops! O kung Japan ang isgutan, ang sakura di gid na makalimtan. Kay diri naa salay sakura backdrop nga pwede mag-click-click, posing, instant photo, pwedeng ninduta. While walking around the place, kini pwedeng mahimong mas cool and bongga. Pwede mo rent sa ilahang kimono for only 150 pesos per hour. Mo transform mo pagka-Japanese pa. Diri, makita po nimo ang ilahang nagkalaing-laing Buddha statue. Ug sa katong mga anime lover, napoy mga anime statue like Luffy and Naruto nga perfect sa bisan unsa nga view. Wait! Before mo mugawas diri, make sure nga mo drop by mo sa ilang souvenir shop. Anything that you want to bring with a Japanese glimpse. Sa 100 pesos nga entrance fee, sulit ang experience dinhi. Sa layo dinanin mo biyahe, di gid makamahay. Mao nang anhin na mo, ayaw diha pagdugay-dugay, ug dungan natong mahibaw-an ug i-explore ang history and culture sa Japan. Arigato gozaimasu mga bay! We would like to invite everyone, local and international tourists, to visit Sachiko's Little Kyoto located at Babag 1, Busay. Our business hours, Tuesday to Sunday, is
8 a.m. to 8 p.m. Mondays closed, then except holidays are open. Thank you very much. Arigatou gozaimashita. So, unsa pa inyong gipaabot? Experience Kyoto diri lang sa Cebu City and learn the culture and history of Japan. Unya, uban ni na pud mi sa sunod nga Laag tabay.